Lakhipur online na puthok saba September ki tang mapan leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi pao. Kasar police na Lakhipur dagi lupa crore ama makai hen bagi heroin phagat kre chenaba mioi ama suphare. Nepal da social media thinki bagi mayok da chawna irang thokre taramapan sire chahum hena sokapan nangle. Dr. Bhupen Hazarika gi mapok numit ki thauram Assam Sahitya Sabha Sonai Masana Silangduna pangthokre. Amsu gi nongmagi oiba Manipuri Students Convention amasung Freshers Meet lakliba September 13 da pangthoklagani. Palem Panthau Cultural Trust ki mapan suba foundation de pangthokre. Bangladesh ki jagoi segilam da saknai rabi thokjom ningol seramong bi Chandrakala Devi laikhidre amasung Jiribam da sanariba kang tournament ngasi ahanba pre-quarter final da SAYCA sorok atingbiga LECB babu paraga sanaragani. Haujik mapungoiba pau tabirase. Aronwa pau phangbadagi thihumbagi thabak chathabada Kasar police na nongmaijing numit ki numidangda Lakhipur police station na konba tolen gram da akhanaba operation ama chathaduna yamlaba heroin phagat khre. Thogdog asida chenaba Lakhipur Bauli Chanmari da leiba Imran Uddin Chaudhary koba mioi ma phare. Additional SP crime Rajat Kumar Polna Paumi Singh da phungdokhibada phagalaba mioi adudagi plastic ki sabon case kunmanga da yauramba chaurakna gram chahumrom oigadaba heroin phagat ki haire. Masigi mathakta mahagna sijenakiba number plate jaudaba gari Alto K10 su police ki makuchan ke. Polam Singh adu drug detection kit ta test tobada heroin ne haina khangdokre. Masigi kaithel gi mamal lupa crore amaga lakh humpurom oigani haina panare. Ahan bagi thijinbada Polam Singh asi Mizoram dagi pusilakibani haiba khangle thodok asigi matangda police na makhatana thijilli haire. दिनांक 7 सितंबर 2025 को लखीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सफ़ेद कलर की ऑल्टो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया लखीपुर थाना पुलिस ने और उस गाड़ी के अंदर एक आदमी जो 25 सोप केस के अंदर सस्पेक्टेड हीरोइन मिला और जब इसको ड्रग डिटेक्शन किट से टेस्ट किया गया तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया। उसके बाद उसको NDPS एक्ट के अंतर्गत पूरी कार्रवाई के साथ सीज किया गया और जो एक्यूज्ड हमको मिला है उसका नाम है इमरान उद्दीन चौधरी जो लखीपुर एरिया का ही रहने वाला है और उसको अभी हिरासत में ले लिया गया है और NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो ये सामान हमको बरामद हुआ है जिसमें 300 ग्राम हीरोइन जब्त हुआ जिसकी काला बाजार में कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है और साथ साथ वो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है और इसके साथ साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है कि ये माल कहाँ से आया और कहाँ को जाने वाला। Nepal da social media thingzin kibagi mayokta mapam adugi naharol kamarom na luchingduna chathakiba achoba khongjang amada ngarang mioi 18 sikre chahum hena asokapan nangkre. Nepal ge konung Kathmandu amasung atay atopa sahar singda chathakiba thodogaduda khongjang changsi libar naha sing aduna parliament manung tamna changsin na bahona bada police na tear gas amasung rubber bullet kapkhe khongjang changsin kiba mioi singna ambulance amasung mai thadokhi haire. Masigi matakta makoina Facebook, Instagram, WhatsApp amadi thread na chingba social media platform sing laingak na thingzin kibadagi irang adu chathakibani haire. Thodok adu Nepal laingak na social media platform amasung messaging app sing asi Ministry of Communication and Information Technology da registration taunanaba September gi tang ahum phawba matam pibada registration tawdabadagi hairiba social media platform sing adu Nepal laingak na thingzin bani haire. September ki tang nipan ningthokaba numit Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika gi marputra mapan suba mapok numit ki thoromama Assam Sahitya Sabha Sonai Masana sin langduna pangthokre. Assam Sahitya Sabha Sonai Masa gi president Nongthomam Dhirenna mipam mapoiduna pangthokiba thoromaduda masa asimaki vice president K Karunamurti Mishra amasung Sotelal Set School ki TGT Mutum Ongbi Ibemni Devi Sarukjaki. Dr. Bhupen Hazarika gi saktamda hekar lekat tamduna thoramadu hodokhi. Matung tarakpada Dr. Bhupen Hazarika gi punsiwari amadi mahagna pangthok pirama thabak thorom kaya gi matangda khananainakhi. Loinana
chahi amachumna pangthokadaba mahaki mapok kumon thorongga mari leinana Assam Sahitya Sabha sonai masana su thorom kaya pangthokani haina President N Dhirena phongdokhi mahiroi kayana saruk yakiba thoromasida ke Karuna Murti Misrana Bhupen Hazarika gi seireng nainakhi sonai masagi secretary Hobam Debasisna thoramadu lamjing khiba kaloinana thagat wahai thambikhi Lakliba September ki tang taramari nongmaijing numit ayuki pung mapan taba matamda Rajiv Bhavan Park Road Silcherda All Assam Manipuri Students Union na silangduna nongmagi oiba Manipuri Students Convention amasung Freshers Meet lising aniga kunmanga pangthoklagani thauramasi formal function felicitation Mr. Miss Freshers Contest Cultural Extravaganza amadi Manipur dagi Hamum Sadananda Kennedy Khuman James Chongtham Martina Kom amadi Kabira Sukhamna chingba Sagnairabi singi live performance su thamli entry pass ki damak mobile number 847286891 natraga 70994378991 number asida pau phobirakna bahairi Thoromasida Assamda kundari mipum khudingmakna matam sana lakpiduna Thoromasibu mapung phan biu haina amsugi maiketagi nolokna ningsinglagli Kasargi Palarbonda nongmaijing numit September gi tang nipanda OBC gi mipam ama pangthokre mifam asida hojiki oriba rajniti gi pibam amasung aikoi gi samaj ki tongan ba OBC kanglup singi yaifana nabagi damak karamna thabak tawgani haibagi matangda khanani nakhi Lakhipur OBC ki chairman Uttam Singh na mifam apoi kiba mifam aduda District Congress Committee DCC OBC ki chairman Moiranglai Singha DCC OBC ki General Secretary Vidurani Singha Assam Pradesh Congress Committee OBC ki General Secretary amasung Barak Valley ki in charge oina Thaupuriba Hemanta Singha Baskandi Block Mahila President Sultana Hafiz Uddin Retired Captain Dilip Kumar Singh Loinana Ingudam Binod amasung Khaidem Gaurharina chingba miyoi singna akhanaba mithung oina mifamda saruk yakhi Langjing achauba Imphal West da leiba Palem Panthau Cultural Trust na sinduna Trust asigi Mapan Suba Foundation de gi thoram Manipur Dramatic Union Jai School Police Lane Imphal gi auditorium da haukiba nongmaijing da pangthokre thoram da former chairperson Manipur State Social Welfare Board Dr. R.K. Noyan Sana social activist Elangbam Amit Kumar amasung Mahila Kaibya Manch ki president Dr. Khetrimaim Subadanina President, Chief Guest amadi Guest of Honor oina phambak te lengsin ki Thoromgi welcome address na Trust ki Secretary Salam Santi Balana piki keynote address na Trust ki President Buddha Chingtham na pibiki Thoromda Sangit Natak Awardee Chingtham Ranjit Kuman amasung Yumnam Sadananda Pobibu Lengyan Yanduna ikai khumna bodki Thoromgi ani suba sarukta nat ki jagoiga loinana Trust asina puthokpa sagnairaba aiba Athokpam Tomchong na iba drama Bus Stop Kudul Tamki Siba Numit nagdakriba Mamba Amam bagi pandamda Kari pokho Sati na ngaw bagi wali Madam lady Ay kora humam Success sahanda Askola na Laikan na nabo Apun babamu amatang scam din na Asko pa sige sema daw se Sema daw ba Lain Bangladesh ki Saknai Rabi Saisakpi amadi Manipuri Jagoida Jati ki Thakta Mana Phangkhrabi Thokchom Ningol Saramongbi Chandrakala Devina Manung matam chadana leikidabada Bangladesh Bhasha Gobeshona o Unnoyan Sangstha Bangladesh Manipuri Sahitya Sangsad Bangladesh Manipuri Yuba Samiti na chingba lupsingna nungaitaba madi awaba phongdorakli Chandrakala Devi September gi tang nipan nungthil gi pung 12 makhai taba matamda leikidabani leikidaba matamda masagi sahi 63 sukhre
पनबा याई सेराम ओंगबी चंद्रकला देवी बांग्लादेश की सकनाइरबा कवि AK सेराम की लोइनबीनी माकी मचानुपा अमा मचानुपी ममौ अमदी अतै मरी मता सिंग लैहोरी निंगसिंगबा याई कुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुंफु मापनदा ईस्ट पाकिस्तान की मतमदुदा नेशनल डांस कंपटीशन अमदा महाक गोल्ड मेडल फंगलखिबनी लेखिद्रबगी अरोइबा मथौ मंगम लाक्लिबा सेप्टेम्बर की तांग कुंदा पांगथोगलगनी हाइना अगरतलादगी फंगबा पाव असिना हाइरी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम नसिंदुना बाबूपरा की लमलेन कम्युनिटी हॉल कांगसंगदा जिरीबाम कसारमदी हाइलाकांदगी कांकुट कुरमातोइना सरुक यादुना सानरिबा 15 सुबा लेट RK लालासना मेमोरियल मिक्स कांग टूर्नामेंट लिसिंगनी के कुनमंगा की ngarang सानकिबा अरोइबा अनि सुबा नॉकआउट राउंड मैच याओल क्लब चंपानगर ए ना कसार कांकुट सिबो पंजल तरुक मंगा दमाइटी हनख्रे मैच असी के मंगलेम्बा सिंगना अंपायर अदुगा ए इबोटोन सिंगना स्कोरर ओइबिखी टूर्नामेंट असिगी ngasi नुंतिल पुंग अमा ताबा मतमदा अहानबा प्री क्वार्टर फाइनल नॉकआउट राउंड मैच दा SAYCA सरोगतिंग बिगा LECB बापुपरा का सानरगनी नुंगाइरबा पाव योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरिदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगिदमक ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phoba layangzari Mobile number 8638 078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायंगबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तोबिनबा खंगनजरी एडमिशन ओपन जुलाई लिसिंग अनिगा कुनमंगा सेशन की दमकता UGC ने रिकॉग्नाइज तौरबा था तरुक की ओइबा पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स कया की दमक मिंग चनबा हौजरे डेंटल असिस्टेंट ECG असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट रूरल हेल्थ केयर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इमरजेंसी एंड एम्बुलेंस अटेंडेंट नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस फ्लेबोटमिस्ट अमदी एक्सरे टेक्नीशियन की कोर्स तंबिनिंग बसिंगना मिंग चनबिबा यारगनी आर्ट्स साइंस नत्रगा कॉमर्स ता 12 पास तौरबा सिंगना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नत्रगा थबक फंगनबगिदमक कोर्सिंग असी UGC ना मसक खंगलबा लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की मखादा हंगदोक्सबनी सिलचर रोंगपुर पार्ट 2 रोंगपुर मितै खुनमनाक्ता श्री क्रासर गा थंगनबदा लैरिबा IMPS Open College Energy Healing Center कैंपस असिदा लेंसिनबिरगो अकुपा मरोलगिदमक मोबाइल नंबर 9395732456 नत्रगा 9706554286 नंबर असिदा पाव फाउनबियो लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना कासार पुलिस ना लखीपुर दगी लुपा करोड़ अमा मखाई हेनबगी हेरोइन फागतख्रे जेनबा मियोय अमसु फारे नेपाल दा सोशल मीडिया थिंकीबगी मायोक्ता चावना इरांग थोखरे 38 सिरे 4 महीना सोकपन रंगले डॉक्टर भूपेन हजारिका की मपोक नुमित की थौरम आसाम साहित्य सभा सोनाई मसाना सिलांगदुना पांथोखरे आमसुगी नोंगमगी ओइबा मणिपुरी स्टूडेंट्स कन्वेंशन अमसुंग फ्रेशर्स मीट लाक्लिबा सेप्टेम्बर 13 दा पांथोकलगनी पलेम पंथौ कल्चरल ट्रस्ट की मापन सुबा फाउंडेशन दे पांथोखरे बांग्लादेश की जगोई सेगिलम दा सकनाइरबी थोकसोम निंगोल सेरामोंगबी चंद्रकला देवी लैखिद्रे अमसुंग जिरीबाम दा सानरिबा कांग टूर्नामेंट तंगसे अहानबा प्री क्वार्टर फाइनल दा SAYCA सरोक अतिंगबिगा LECB बाबूपरा का सानरगनी लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare